gutitiza bamwe. Rebe kurikire filime. Zino filime sha ziboneka ahantu hakeye. None muri ino minsi kuvuga ngo nakoze filime irangira, ubwo iyo filime bari ibirenze koko. Dutangiriye hakurino. N'umugore asa ntari kwivura, bayise ngo iki turasobanukirwa. Ndetse umugore ari kumwe n'umugabo. Kurikire filime witonze. Bari ahantu mu misozi miremire, ya misozi miremire kuko. Ndetse imisozi miremire barimo buri umusozi. Barangije bafata bya bintu mwita ngo ni za tenti, bakambika miyo zamara agatafari kawe k'abanya Australia bana. Gabo n'umunya Australia bafite urukundo rwinshi. Niteguye tugere hejuru wapi baby? Tugende. Hano bari kujya ni kure cyane. Komeza kurira. Baby! Uragato. Same goddamn spot every time. Harani hantu hahandi n'ubundi buri gihe. Iteka ryose iyo mageze ndagwa. Ufashe se? Babaziritse imigozi ikomeye cyane urakuye gatoya. Tekereza naye kumanuka nko muri metero y'ibihumbi 3. Barakomeza kuzamuka. Baraba expert. Bari ku musozi bitangwa ni Troy. Nako nta nubwo bayita umusozi babita urukuta. Hari imisozi bimeze nk'inkuta ku buryo utongera amanuka hakuno. Bari gukina n'ibintu bata. Bino bihugu ari. It's just a little weather. What's going on? Iki kijya mbere. Sasa umugabo arashaka ko bamanuka ntago ashaka ko bakomeza kugenda. I just feel like sometimes you rush it a little bit, that's all. Rimwe na rimwe njya numva wagira ngo ibintu babyihutisha. Kabikora utatekereje. Ikirere kimeze na mugabo ari kumubwira ati tumanuke. Tuze kubivaho tuve kwizima. Uriyanze kubyo. Hari ikindi ushaka kumbwira? I don't know how many more of these trips I've got left in me. Sinzi niba afite ahari byinshi bisigaye muri njye. Don't get me wrong. Ntunyumve nabi. Bino ndabikunda. I love us. Undi turi kumwe ndetse ndanagukunda. You do this every time. Bino bintu bikora buri munsi. It gets tough. Iyo bitwuriye bikatugora, tutangira kuvuga gutyo. Talking about slowing it down a little bit, not. Cyo cyane uko tugenda gake. Bana gukora ibintu birenze cyane. Mana yanjye. There's an old saying, luck is like anything else you take up the net. Rimwe na rimwe hari umusaza wigeze kuvuga atamahirwe n'amahirwe ariko hari igihe bigenda bikagushirana. Sure. Uriseri. You're gonna tell me your luck has. Ye kumbwira yuko amahirwe yawe yagusize mu gihe turi hagati mu musozi. Compass is saying I should. Oh my god. Cyane nuze yangire kuri kubivuga compass yanjye. Ufite cya compass. Umugore arashaka kurya bakagera hejuru. Batangira kumanuka. Tuzagaruka bizaba no guteretana se. Hari abantu bamara amaze buriya bakamara amaze bagakora ibyo bashaka. Umutwe wawe umanure. Okay. Chaka kukubona ujya hasi. Genda umanuke wihishe muri la ledge. Ledge na hano nyine haba hari ikintu ushobora kwihishamo. Meze neza madam. Oh yeah? Yeah. Now you want me to go faster? Shako nihuta cyane wihuti. Goracaho. Imeze biti. Urubura rutangiye kumanuka. Aracyari mu gitondo. Mambo vipi? Banyita Scoff. Ni wa musore udasanzwe. Barakwereka urubura rutangira kumanuka urubura rutangira kumanuka rumanukanye n'ibintu bijyanye n'ibibuye. Rwa rubura ruba rwarakomeye ndetse bari ku musozi hejuru. Wasiritse neza cyane. Nganda Tommy buretse gatomereza segonda. Barakwereka Tommy kibe cyaramukomye manuka ryo ubwo bikibe cyamukubise mu mutwe ndetse umugore yari atarazirika. Bimeze biti nutembera ujye utemberera ahantu utekereza yuko nyine aho hantu ushobora kuba byagenze.
famiye yari yishimye imeze neza ngo aratangira kumanuka nawe. Muri Australia amezi 5 nyuma y'uko biriya bibaye muri Australia hari akamodoka kavagayo ubwoko bw'imodoka utamenye ngo ni ubuhe. Hari uri hakuno afite kaga campus kawa mugabo twabonye ahanuka ku rukuta. Umugore natuzi ngo yaramanutse ariko nguwo hakurino amezi 5 yashize muri Australia. Bimeze biti karacyatangira. Akamodoka ni za modoka z'abantu bagenda batembera. Mugabo yarapfuye ko twatangiye filime yacu ikwira twa nudozi anabitekereza akazuba kararenze. Hakuno nitwadutaye ngo tugezweho i Kigali. Narimutse sinkiba i Kigali. Nabonye mukora ibyaha byinshi ndimuka. Bite? You going there alone? Wageze wenyine? Ntago nakabigushishikarije kabisa. People get lost in these woods all the time. Rimwe na rimwe abantu bajya birapakiye ko bagafayo. Ahantu agiye ngo na ahantu ngo atajya abantu bajyaho bakabura. Ndetse Umugeri daramubwiye ati hari ahantu ntago nakugira inama yo kwijyana. Isaza yasanze. Byo muri quartier. Cyose ushaka wakibonye? Look at his trouble. Iwana hano hari ibyago byinshi cyane. Biteguye byinshi se. Sounding like hot cake. Cyane ubu ngubu ushaka za hot cake. Have you tried it? Wagerageje se? Feed that to my dog. N'imbwa yanjye sinayigabura ibyo bintu. Girl's missing out. Imbwa yawe biri guhomba kabisa. Ndetse gato. Thank you. Murakoze. Don't you say excuse me where you come from. Uturuka he nicyo dushaka uko. Hear me? I said thank you. Nakubwiye ngo wakoze. Wanyumvishe. Rebe. Kigabo kiri hano kiri kumusekera cyishimye. Ugeze. Be your guides. Tukeneye ko tukubera abagadisi. Place real well. Ahantu urahazi neza twe turahazi. We're just trying to be nice. Kwe turi kugeza kukubera umwana mwiza. Looks like she got everything she needs. Ndabona ashobora kuba yabonye icyo ashaka ariko mbitekereza byose ashaka yabibonye. Mwavuye ku mukobwa ibigo biranga bisa naho biraguhatiriza bikakuzenguruka. Komeza kumukurikira. I think on 6. Tanke 6. Bebe. Abantu tutava mu rugo imodoka tuba twaraziparitse. Kurikire filime. Hi. Hello. Bite. Hi. Nanjye mari gukoresha essence naguze kera. Yewe. Hey. I'm trying to get to Grand Isle Narrows. Ndigushaka kugera kuri Grand Isle Narrows cyangwa se nahantu nyine haba amazi. Ni mu gice cyo muri Alaska. Nahantu haba amazi yegeranye nyine tu agendera ku Yes, it's out. Yeah. GPS yanjye yavuyeho. Yeah. Ndikugereza kujya haraye mu mashyamba. Usura vayo. Well, the easy way or the hard way? Urashaka uburyo bukomeye cyangwa se bworoshye? Uburyo bworoshye cyangwa se bwiza muri make. This is us. Ini It's left. And it's a bit of a dog leg and distract. turakomeza ugende nko mu birometero 50. Sorry, can I give you my advice? Whereas ndi nama se kandi nama itandukanye. Start at Blackstone Bay. Utangire hano kuri Blackstone Bay cyangwa se ikigobe cya Blackstone. Ni muri Alaska nababwiye. You got about. Uraza kugenda ukomeze niburi ibirometero 9. To find the most amazing. Nugera ahantu hari ahantu uri buze kuba wakambika heza cyane. Sure. Ahantu ku mazi nyine tu ku mwari Yeah. cyangwa se ku nkombe. Handle it. Nabikemura nta I kibazo. love it. The water's Uraza kubikunda cyane ahantu heza pe. I really appreciate it. Nagushimiye. Just one more thing. Akandi kantu gatoya nari gutekereza. I hope you know what you're doing because it can get pretty Nizere kuzi ibyo uri gukora kubera ko bijya bigorana cyane. It's okay. Nta kibazo. pairs. Cyane abantu bamwe babikora mu bintu by'ibice. Wenda ndagiye. Pakira buri kamwe kose. Ngiye kubona nyuma ye hari ikimodoka cyahaturutse mu mashyamba ndetse abahaturutse bafite ibintu bimeze nk'inyamaswa bameze nk'abahigi. Zano bafite bya imodoka bifite ibitara byinshi cyane kubi
abantu ba hano usanga birira inyama buri munsi. Noneho hano mapariki noneho aba akomeye manini kubi, badafite n'abagaride bahamye. Iyo wana ari kugereza kuva ndetse n'ubujyakuzimu. Yo umukobwa arerekera. Hari abantu buriya baba baramaramaje bakunda icyo bita adventure, cyane cyane ba bantu baba badakunda kujya muri sosiyete, usanga badakunda abandi bantu ibintu byo kujya kuganira, ibintu by'ibirori. Nanjye ahangaha bebe gira gutya bakitembera, agafata ubwato bwiwe akerekeza ndetse akajya kure cyane. Bambwiye ati ibirometero 9 uturutse ahantu uri buze guparika, uze kumanuka ibyo birometero ushani byinshi kugira ngo uzabizamuke ubugumu tuntu twiwe. Abantu byabayeho ndabihanganishije. Uravayo birababaza cyane. Ikire filime hebe tundu cyakare ngo mwabuze amazu. Ikibazo cyanyu mwifuza ibirenze. Ubu si uyu mugore twagorwe ushobora sasa kureba harimo inzoka yakasa mutwe. Rebe abyutse akibyuka nicyo kibi cy'amashyamba do. Za nzoka ziba zifite ubumara. Inzoka iranakureba ugapfa, ntabwo bisaba ntabwo menya bidasaba ngo ikurye, irakureba ugapfa. Ibyo bita nica ntibyatinze, ari kwitemberera nta magambo menshi. Aka gafilime ngatuye abantu bose badakunda kujya mu ruhame, bakunda kuba hey iteri wabikoze. Me from the gas station. Ni wa musore twahuriye kuri station ya gas. I'm Ben. Yitwa Ben. Ben, nice to meet Ben nanjye nitwa Sasha. Sasha. Hey, Blackstone Bay. Cya kigobe cya Blackstone. What does Agasore. do? Dumps you right in the brown. Baby. Yeah. You having fun? Kwishima? Yeah, the runs are great. I just Yakuza byari byiza cyane. got into my gear. Ariko hari ikintu cyaje mu bintu byanjye gitwara ibintu bya telefone ibiryo. Bloody hell. Mbega ukuzimu. Good. Ntabwo ari byiza. Mobile phone bill's gonna be through the roof. Telefone yawe bills zigiye kuzamuka kuko baragura byinshi kabisa. Yeah, it's the wombats. They just Za wombats. they're texting all the Zijya zandika ibi wombats n'utuntu tw'udusimba. little wombat paw work. Twa wombats nyine tudukuramo n'urufunguzo. Uvuga ibigambo biri aho ngaho, azi kuvuga ngo agasimba ngo kakuyemo password. It's a drastic bummer. Ni ibintu bibabaje ariko cyane binakomeye. But Nah. guess not. There's no such thing out here, I'm sorry to say. Babare kuba ari nabivuze. Always pack twice what I need. Gusa amakuru meza nuko nyapakira ibyo nyene nkabikuba kabiri. I'm more than happy to set you up. Really? Kandi ndishimiye kabisa nabakishima kukufasha. Share. No, the way we all stay alive. Thanks, Ben. Tugomba kusangira cyangwa se ntupfe. Ntubeho cye. Hungry? Komeza urashonje se? Just kind of looking for that gear. Sit down. Yende kwishakira by'ibintu byanjye. I just Please. Yefite sawa yicara. Byo gushaka ibikapu byawe wawe. You said, Icara nta kibazo. eat some food, get the gear, and then go. Urye ushake byo wataye wabuze nta bindi. Ubwo vayo. Kagabo bahuriye kuri nuze kamurangira inzira ribuze kunyamunona gasanze hakuno. say make beef jerky. Muri make ujye ukora ifu y'inyama zinga. Yeah. I'll make that one. Sorry, ifu y'inyama. Cut it. Dry it. Iyo abantu wagenda ukazikata ukazishyira ku Good protein. ziba zifite protein nziza. It's not bad. Ntabwo ari bibi. I had some last night. It's actually really good. You tried Geno's? Ujya ugerageza Jonas? Why Geno's, bud? Kubera iki Jonas ubundi? That was my mum's name. Ujya ugira izina rya mama. Named it after her. Ako kana kise Jonas kubera nyine mama yapfuye. Sure. She must be really. Mama we kabisa yakumva ye adasanzwe. Mama we yarapfuye amwipakira ibya rufizi zanjye. Mfite kunywa rufizi n'ibya bintu bashyira amazi ugasanga urabinyweye sinzira. That usually impresses people. Kunda gushimisha abantu nyine tu cyane. Okay. Yeah. Okay, so. Spent a lot of time out here. Oh, yeah. Yeah, I practically live out here. Yewe ubundi nibera hakurino. In pain if I Iyo maze even once or twice a week.
birandya cyane iyo maze iminsi 2 cyangwa se umwe ntaza hano ku mazi. It's almost physical, you know? That need. Where in Australia are you from? Uturuka he muri Australia? Technically not from Australia. Ntabwo nturuka muri Australia mu buryo. From somewhere far less appealing. Ahandi kure njye nuruka ahandi hantu kure cyane. When I was a kid. Mama wanjye yanzanye hano nkiri umwana. Yes. Ushobora kuba uturuka nko mu Bwongereza, sibyo? Uteka ifi. Off, I guessed. Yeah. You guessed right. Cyane wabiketse kabisa. How long you been kayaking for? Umaze igihe kingana icyo utwara buriya bwato kayaking. What? Buriya bwato bwita kayaking. Of everything. But mostly mountains, right? Ukunda kurira imisozi, sibyo? So I already know about you. Nakumenyeho byinshi rega. You know, the danger makes you feel alive. Uzi hari ubundi wowe urimo abantu batuma ibintu biteye ubwoba nyine bituma bumva bari bazima bagajya mu bintu biteye ubwoba kugira bumve ko ari bazima. You gotta be in the moment or you may die. Perfection's the only option. Ukajya mu bintu ushobora kuba wumva wapfa. All that bullshit they tell people like us. Personally, I think your wiring's just messed up. Ndakeka ibintu byo mutwe wawe ufite ikibazo nawe. Fight your way through a lot of shit. Urwana intambara zikomeye cyane inzira yawe. Kuri biko wabicamo. Can't be your wiring. Ariko ntabwo wakivura mu mutwe. High enough, right? Imisozi nta musozi muremure ubaho kuri wowe. Kumva kuri imisozi miremire cyane. I'm done with mountains. Iby'imisozi nabirangije twarasozanyije. Let me guess. Reka nkeka. Broke up. Mwaratandukanye na sheri wawe. Boyfriend got in the mountain. Boyfriend wawe ahitamo kugerura imisozi, wowe uhitamo kujya mu migezi. Sibyo? Kwicara kandi. Oh shit. Nganda. I didn't mean to pry, Sasha. Ntabwo nashaka kukubabaza Sasha. Just trying to be funny. Icyo ni kugeza kuba n'ukwishima, akagushimisha. Much time alone. Icyo nicyo giciro cyo kuguma muri wenyine mu isi. Completely lose the ability. Uragenda ukabura ubushobozi bwo kwitwara neza muri societe y'abantu. Ukajya uvuga amagambo menshi ugiye kuvuga n'impamvu abantu bakunda ko bari bonyine bagiye kuvuga baravuga I act like a human being. Yeah, there's enough noise in the world, right? mu isi haba hari urusaku rwinshi cyane. You know who showed up at my campsite the other night? Bari abasore nabonye aho nari nkambitse. Wabazi? Those hunters from the gas station. Bari abahigi twahuriye kuri station ya Estance. They were definitely messing with me. Yeah, it's a little concerning. I don't know. Bamenyere umukobwa aje kumazana bari baziranye. It's fine. Ni byiza cyane. Most hunters aren't like that. Abahigi bece ntago bameze kuri ubundi. The good ones Abahigi beza respect the wilderness. baragenda bakubaha ibintu byo mu mashyamba. And we make use of what we kill. Kandi nanone twakoresha uburyo kitwica. It's not about having an excuse to drink with your buddies. Ibyo ni kukubwira no kugira ngo twisangirire kandi abyubashye cyane. No. Byago byarukuba. They were trying to scare me. Bari kugeza kuku. No, it's Bari kugeza kuntira ubwoba. that way. Uko byumvikana. Umwambi n'umuheto ya miheto ya kizungu bahigisha inyamaswa z'inkazi. Hebe. Rangije. Nagasore bahuriye kuri station ya essence none kamukurikiye mashyamba. Ndetse ngo hano ngo hajyabura abantu benshi. Fine, of course, but I threw in a few extras to level the playing field. Telefone yawe nayibonye ariko nabishyize ku rundi urukweto rwe rumeze neza. Uraza kumera neza. Look, it's very simple. Reba biroroshye. Until the very end of this song to get as far away from you. Kugeza ino ndirimbo irangiye maze gucuranga ufite kwiruka ukagera kure cyane. Okay? Sibyo? Wirukanka ugera kure cyane uturutse aho undi. Iyo ndirimbo itararangira. Like danger. Nzi ko ukunda ibi. Si ukunda ibi bese reka mbikunyuzemo. Everybody going out of their skin, see we get to the end, but that's where we begin, you feel it? Ndirimbo irangira utayihuse cyane. Bari kubyina afite umwambi n'umuheto, ya meto ya kizungu ishobora kurasa nko milimetero 5. Ndirimbo irarangira. Gura nabyumva. Bari hakuno ni umusazi tavayo. Ho! Yeah. Kobwa fomyamo. Hano taragera kuri umuntu arakurasa ukagira ngo bicudo. Ibirometero 3 mu mwambura gufata kandi ntabwo waba wirukanse ibirometero 3 amasa. Iminota 2 cyangwa se umunota umwe ugabavayo. Ho! Imeze biti. Nakubwiye ngo nitwadu filime tw'ubwenge udakwiriye gucikwa. Ujye mugura bonoma gusa. Sibyo? Yeah. Ko filime ziburira he filime. Ko filime ziba zihari koko. Yeah. Kobwa yirukanka cyane kubita umutwe kwibuye.
ubwato bwacu akagabo kari kumuhiga ubwo nabo kashobora kuba karabisha umwambi udutego avayo ho kagabo karamureba kari kumureba kakamubonamo nk'isha cyangwa se umuhigo akantu k'agakwavu nyine tora abantu baba barataye umutwe kubwo ari rukanga bimeze biti mambo vipi nakubwiye ngo banyita skofu nabishyize ku rundi rwego urumva nene faya do rebe kagaruka fayo mwamburi guca ku misatsi ho tujwi tuyunguruye usawundi twiza bimeze biti kurikire filime filime z'abasobanuzi bize badapapira rebe muzumva nukamuzamubwire ngo thank you rebe kubwa vayo kubwo umwaka usasa ahantu amanutse nubwo hari ahantu ntabwo wahamanuka ngo buri kintu cyangire kutamenetse umutwe hamenetse telefone kubw'amahirwe aryo dushokora burashokora ni ikintu kimwe gifasha abantu gutekereza neza ziba zirimo za magricose nakubwiye ngo imisozi arimo ntabwo ari ya misozi bakinisha umwabuze ibibanza isi iriho ubutaka bimeze biti bari kuguca miliyoni 15 ku kibanza miliyoni 30 ari awahagura 0 n'ibice 0 aba n'ibiti byo kubaka rebe avayo gabo yagakwebye ari kure kuko kureba hano hari ubwato hasi butari ubwo bwato bwe bwabutaye bwakomeje komeza kumva hakuno hari ikiri kuvuga kagabo twumvise kagira gutya kagavuga nk'inyoni kagabo arakabona ari ku musozi hejuru shabu kamuteye ibyo abantu njye numva banyitiranya avuye kuhambura biranga aza hakuno kumba umutego kagabo nakagome karamwumva kwambara vuba vuba kari kamuteza ubwato agira ngo ni ubwato bwo gucikiramo kumbe ni umutego niya mitego mitindi ifata impara ho rebe kavayo do kandi kaza kishimye gaseka ka kubwa vayo karakurura vayo hano fata nk'ifi kumba afite ibintu gashyira mu mazi avayo hakurino mutego uziritse ku munyururu wa danje umugabo yibira mu mazi ibintu bamutayemo ni bibi cyane ya miti yica udusimba bifite imbaraga zihambaye cyane kumbe inseko rebe wapi utongera sibyo uramfashije You don't want being tied up? ntabwo ukunda kuzirikwa se Seriously, what? ufite ikibazo kiri seriye ufite uburwayi buri seriye Ben arabyumva
Now come on, I gave you a choice. naguhaye amahitamo urabizi. You want the easy way or the hard way? kubaza uburyo bworoshye cyangwa se uburyo bukomeye. What did you choose? wahisemo iki? Let me know when you reach your pain threshold. numara kugera ku rugi rw'uburibwe bwawe umbwire mbi. Don't disappoint me, Sasha. kandi utaza ku ntengo wa Sasha sibyo? ibintu byo ku ntengo uba ubiretse. Sasha yababaye yari yaje aje kwishimisha, none akagabo karagiye karamuzirika kamunyagiza imvura kamukubitisha ubukonje kamwirije mu misozi birukana. dore aho kiryamiye. rebe Rules are very important. buriya rero imigenzo ni ikintu cy'ibanze cyane, iragenda ikadufata ikaduturisha, Remind us of who we are. ikatwibutsa abo turi bo. migenzo buranga ari mu migenzo mutega ibyatinze. Where we going, Ben? bene tujye I'll tell you later. naza kukubwira nyuma bana. You want to explain the rules to me this time? gusa none ntabwo ugiye kunsobanurira ibintu bijyanye n'amategeko. So I got your name from the Rangers Register and did a bit of search. izina ryawe naribonye kuri iriya ranger rover waguze. So the troll wall. bya bintu byo kuri troll wall kuri rwa rukuta. I guess you don't want to talk about that. ndakeka ntabwo ushaka ko tubivugaho. kuri handi umugabo yaguye. It was just an unfortunate accident. yari agisida idashimishije inatungo. Online that he was really experienced. ariko narebye kuri online nsanga ngo yari experienced cyane. umugabo wawe Some gnarly summits. yageze hejuru cyane hagiye hatandukanye hagoye. Things can always happen. iteka ibintu bibaho, bishobora kuba byabaho. Nobody gets it right every. mbona ikintu hariya, nta muntu uhora ukora ibintu byose. Got to be ready for. You've got to be mentally prepared. That's it. I think you're right, Ben. Yeah. nakeka uravugisha ukuri kare kumubwiriza ibintu adashaka kumva afite hano ikintu ari kureba. In your mind, right? Yeah, it's all in the mind, right? kandika mu mazi urebe. kandi kaba gaseka urebe. Stay there. wowe kumaho ng'abana muganira gaseka kishimye kagukora ibintu gaseka. bano bantu ushaba bari abagome baragiye bagata ubutwe ibyishimo bikamwica kuko ubona uri kubabara gusa. dore ngaramukura mu mazi harimo amabuye. yo bebe bene ni umusazi. kuraraziritse kamuziritse kari kugenda kamukurubana. bebe byatinze. amashyamba karayazi neza wagira ngo ni umujyi wabo. Why? kubera iki? So you can get down there. kugira ngo ushobore kumanuka yari hasi. umubonye wagira ni umwana. Put it on. navuze ko yaguhoteye baguseka. manuka hano bucece ntumbaze ngo ari kumujyana he. yo bimeze bite? akamodoka kawe keza ukunda cyane wogesha hirya no hino mu Rwanda bigera ku kantu ko kuyikora. icyizere ugera abantu bamwe bonyine basigaye mu Rwanda. Felicien Auto Spare Part Kigali mu Rwanda. Gikondo CGM. ukeneye ko kurangira cyangwa se ukeneye kubabaza byinshi. Think I've got a problem? utekereza ko kuko mfite ikibazo. Sasa abantu bameze gutya ntabwo bumva ko bafite ibibazo. baba bumva ngo ari beza batekereza neza kuko ubona ntari muzima. People hurt you. ndatekereza abantu barakubabaje. urikire filime menya ibyo ari byo byamubabaje
akaba yarahindutse mubi cyane. Kora wumve amenya cyayi kubi. Please don't. Basi hagarika. Arakabura. Hano ubwo hageze abantu barapfuye nawe ubwo bumva kuri buze kurangira. Kandi bari abana beza bari gusuhuza Beni bati biti. Beni we. Uyu we ngo yanagoranye. Ben? Ben. Ben avayo ni agasazi kabi. Bebe. Ben. Dore Ben. Beni. Bebe. Zamura hakuno dore Beni. Dore Beni nimuzahure n'abantu bameze batya. Bebe. Yo. Zamura umukobwa mushyira muri ya systeme n'ubundi asanzwe yiciramo abandi. Hangije. Fata ugutwi. Ari umugutwi hakurino. Gutwi baraguca kumbe. Kigozi kiramanuka bebe. Wapi? Kubwa aramucika. Kurura hakuno. Yo. Kurura kagabanura irwana imbaraga uhitubona ntago zibaho bebe. Filime witonze. Ahita caho kubwa. Mu mazi akagabo karamwomeka. Ntago atinya gupfa. Yo. Bebe. Fata umugozi hakuno. Fata umugozi kawihambiraho. Gashyiramo. Bari mu mazi bimeze biti. Mugabo hano hano arahazi hose. Bamanuka batyo. Kobwa. Bimeze biti. Mambo vipi? Banyita Skov. Ikubi. Bwenge buraboneka. Avayo kagabara kazi kamuciye urwaho kamufata mbere. Banza kanywesha amazi akamara icyaka. Bebe. Ku mucanga. Bebe. Yeah. Wapi? Bebe. Kumbe kurura hakuno. Gabakavuyo. Nakagombe kaba gafite bakwe y'ubutindi kajya ku mukobwa. Nakubwiye ngo za filime z'ubwenge. Karaniga. Kibaza ngo murapfa ikito. Kaniza umukobwa. Bebe. Kaniga umukobwa. Umuniga kaje. Anigunda kaje akamugeza hafi yo gupfa. Yeah. Filime zacu kuzamamaza mbona mbivuga. Business yawe ikamenywa na benshi mu Rwanda. Mibare myinshi y'abantu batureba. People come here on vacation. Abantu baza hakuno baje mu kiruhuko. Kubwo ari guseka byamucanze hari igihe. You must have one hell of a dentist. Ariko ushobora kuba waragize umuntu ushinzwe amenyo mubi. Muganga w'amenyo mubi. Imagine you eat him too. Cyangwa shana yo baramuriye. Bamuryaje amenyo bayagira amashya. Bayagira nk'ay'inyamaswa. You ever get depressed in the dark? Ariko wari wagira depression wenda ngo bikucange mu mwijima noneho. Feel like you misjudge things. Utangire wiyumve nkaho wagira ngo ibintu ntago ubyumva neza. Ubifata uko bitari. Wumva ufite icyaha. Wishinja ibyaha. When you fell, Ubwo yagwaga. Mugabo we. he was dragging both of us off the mountain. Yarari kumbwira ngo twese tuve ku musozi. Tumanuke tujye hasi. I had to let him go. Nari mufite ikibazo gikomeye. What's back there, Ben? 12 days of walking. Imitsi 12 uri kugenda. Private? Ntabwo uzigera ubaho. Yeah, and whose fault is that?
amakosa ni ayandi. We have to get to the top of that wall today. Dufite kuzamuka hejuru ya ruriya rukuta uyu munsi. Either get up there today, twese tuhagera uyu munsi, or I wait for you to die. cyangwa se ngutegereze upfe. And you will, from an infection. kandi uraza kwicwa na za infection. Climb it without me. ariko ntabwo wazamuka ari utamfite. Maybe. aho mugeza mugashyira hamwe mukabona ko aricyo kintu cy'ibanze. It is a tandem climb. hariya ni tandem climb iri kwa kundi mugenda nyine mwurira muri babiri mufatanye. Let's do it together. katubikore njye nawe kwica ntabwo kakiri kurwana kaciye bugufi. I'm gonna tell you how to tie a knot yewe ukubwira ukuntu ziri ku mugozi to make a booster for your good luck. kugira ngo ukoreshe iyo migozi hanyuma tuzamuke. A diaper harness. It's the only way I'm gonna be able to get you up. uburyo dushobora kuriramo hariya ni uburyo bwonyine ushobora gukoresha tuzirikanye nyine tu avayo. utazamukiye aha ntabwo wasubirayo kuko bahubutse murahazi. kuzamukira mu mazi ntibishoboka. wapi Tyler. zirika cyane. I'm in. vayo hano. Just so you know. urabizi To the top, I'll set you free. nitugera hariya hejuru nibwo nibuze kukurekura. ariko nitutahagera cyangwa se ugagereza kumanura umanura ku gikuta ndaza kukumanura nawe ndahita nkukurura. gafite uburibwe shawe bagakubise ibuye abantu bari kurira. bimeze bite mambo vipi? aracyari Scove nk'ibisanzwe bakunda cyane. ugura akadomo neta akadomo rwa werekezeyo gusa ukandeho ufite nka 300 yawe wihugure nugira amahirwe baragukubita ibibazo bikunde hanyuma wite ukina usubiza ibibazo biba bifite ibisubizo bitatu bitsinze bagukubira kabira amafaranga washyizeho. ugure akadomo neta akadomo rwa kurikire filime. bimeze bite mambo vipi? buriye umusozi shabu uno musozi kumanukaho ukumva ngo uramanutse ngo ugeze hasi ucece Sasha. Alright, you're good. we zamuka. hebe ziritse ku giti igiti tu. tangira kwihambura gake kagabo kari kuzamuka kagiye kubona kabona urakora ibiki Sasha? nagasazi bebe wansezeranyije ko turi bubikorere hamwe. kurura do akurura hakuno ukobwa amanutse bahita bamanuka bose. sigaye umugozi ufashe ku gati ni kumuzi. bimeze bite kagabo karakurura bebe Sasha ubwo mwakudore ngo byari bimufashe arabyikuramo. abuze gato bro ahita anazitura uko kamana. barakwereka mu mashyamba ni nijoro hari imodoka yaturutse inyuma. ariko wayobyera buriya hari abantu busanga nyine babari abagaride. hari umuryango w'abakarite wabuze. meze neza zaho bari azanye inkuru bose kandi. Authorities have confirmed that at least 20 bodies have been recovered from a cave deep. inzego zibishinzwe zamaze kumenyesha yuko imirambo y'abantu bagera kuri 20 yabonetse mu ishyamba ndetse bakaba bakomeje gukora kugira ngo bamenye abo bapfuye ni bande. imiryango y'ababuze
ushobora kugera hafi appearances in the area that would ndetse uko kubura kwari gutunguranye hirya no hino muri kano gace have been the responsibility. byose ngo byarekozwe n'umugabo umwe wenyine. kurikire filime. Yo. Ubwo ntibyatinze za kurino yatanze amakuru polisi ijyayo cyangwa se ababishinzwe. Bimeze bite? Azinenge kuri bamwita Charles Theron. Ni umukinnyi w'icyamamare. Njye muntu wenyine babwira abakinnyi filime irangiye. Muzi rero ngo ntago mbazi. Ariko muzi ko ndi kwiga ibintu bijyanye no gusobanura buri profession. Kuko aka kazi nasanze burya ngo wari ngiye ngo ukiri muto ngo utanga icyizere. Ngo wize neza. Umeze neza. Hano hari abantu baba bari kunuka nkabwira ni muri kubyina muvamo. Bimeze bite? Uzi kubona ariko abantu bari kugutuka ariko watekereza ukuntu bimeze uvuga ati mushaki kirebera ku ruhande aho utabibonye. Kurikire filime. Kobwa asigaye yumva inyoni zivuza akagira ubwoba. Urara ukuntu umuntu aba yagiye agahura n'ibintu bibi cyane uburyo buri kantu kose ko kwisigasigara kamushimisha kuko abaza agaciro kako. Yo yaje kwicara hakuno. Filime nuko turi kwisoza banyita Skove. Ukene ko amaze kuri filime zanjye nta mutima mubi amagara kuri 0782 Cyene filime ratwandikira byo kuri WhatsApp. Bye bye nuko tuyisoje. Urukundo rw'abafana rwo nirwo tubakunda natwe uko mudukunda niko tubakunda. Bye bye. Ciao ciao.